Hari ini kita baru saja menyelesaikan basic training ya. Kita mau denger nih kesan-kesannya. Satu kalimat aja Bu Iren, jangan satu paragraf. Dengan satu kalimat. Amazing. Luar biasa. Sukses. Mantap. Keren. Sukses selalu. Gak kreatif. Tidak. Papa saya Paten. Patan? Asik. Patan? Asik. Oh sik. Good. Oke, kalau gitu sampai jumpa besok di basic training batch 2 hari Rabu ya.